na tam tak thlen na chan hi vung wang ani a Kawlthei Hnah te hi na chok na man ru a khat an ni a ru chuk to vung na chok thei man ruwa po an ne ani Ramhmul damdoi mandan recipe then khata chuan Kawlthei Hnah hi adia ka siamin ru chuk to vung hnoi chuan avung ti zia thei an ti a zirna tam tak an chua ho po in hetiang thutluk na tho hi an siama Kawlthei Hnah atanga damdoi siam hi vung tere tu man ro chak tak ru chuk to vung le ke vung en kolna ani thunu nung Kawlthei Hnah atanga siam thingpui hi herbal thil kan 18 zinga tel tur that tak ania thineya wanga hri omte zun thlum te I tor chuan atangkai zuala ko thalo damdoya po atha ani nitin inat na do tu kholte ti chaknan le shitlang omna atanga veng tur che in no khattal in turani allergy omna tur veng thei tu quercetin apai hnema wangin allergy le bronchitis laka inven nan atangkai hle ani Kawlthei Hnah hi thin hri selna atan po atangkai ani Ramhmul lam doctor then khat chuan imut ati tui pha ang an ti bokani